kan chen na khovel ngai ber Mars mizoina sikesen kan tia khian nunna aum theile theilo zirchian tumin ramsang sang ta chuan khol an lo thon nual to a India ngei puin he sikesen hel tur satellite pakhat Mangalian an ti chu kumsang ni som panga khan alo thon ve to ani kha India ro pui ve deuh na pakhat chu Marsa satellite athon voi khat na hian a hlotling ngala voi khat na he tiang ti hlotling theiram om chun ani sikesen leilung rap thei ero rampan hi chia an la oma chu Russia le US te hi an ni US khol thon chau hi a active to a an ni bak ram dang Mars leilung rap anom to ri lo NASA hian sikesen leilung hi trumli lai arap to a khol an thon nung pathum te hian data tam tak la khom to ma se khol pani te hi biak po thei an ni to lo thung khol pathum te hi spirit opportunity le curiosity tin a mingwa ani a lir thei anga siam ni in rover antimaya man ro changkang berber te a thuam ni in solar panel mangin ni zung chakna alak lu chu power supply atan aring ani kumsang ni pathum jun ni som khan spirit thi thon chuam masak ber ani a January nili kumsang ni pali khan Mars leilung hirapin kumruk don man ani a kilometer riat don sikesen leilung hi afang man amaro chu spirit hi leivunga atang palta hlau maya Mars ni som ni pani sang ni som kha he khol an biak po nung ber hi anita ani opportunity ve tung hi July ni sari sang ni pathuma thon suwa ni in January ni som ni panga sang ni pali a sikesen hi ahlenga kilometer somli panga zeta thui afang man amaro chu kumsang ni som pariat June ni som khan Marsa hian thlipui na tak atle awangin opportunity hi biak po thei ani talova a battery in recharge na turber solar panel te chu vuthian a hlia ni in an ringber nikum February khan biak po tumin malak ni le ma se khol hi anung zo to lova opportunity mission hi anti top ta ani curiosity ve thung hi kumsang hi som pakhat November ni som ni paruka ka chuwa ani a kilometer makta duai zanga athui azin nuwa August ni ruk sang hi som pani khan sikesen hi thlengin tun thleng hian Mars leilung zir chiang tura man chun zom alan hitazel ani curiosity hi kg zariat som kwa pokwa rit ani a scientific instrument kg somriat rit apai telbok helir theisan zong hi fit sari le inchi ni in fit kwa le inchinga a seile fit riat le inchi kwa zeta hlai ani boka helir thei hian ultra high frequency antenna apaya wangin thalak le video alak te chu radio wave mangin sikesen hel tu NASA satellite a athon chho phota satellite hian khovel lama aron thon chong vele ta thin ani amaro chu communication speed hi 32 kilobytes per second bak ani lo awangin thalak thon chung hi arei hle a nikhat chung hi chuan athok tam thei man lo curiosity rover hi kumsong palivel dai tura duan ani a kumriat na aman meka hian Mars thalak noi li sing ruk sang riat zakwa somni paruk zet khovela alo thon to NASA khian Marsa khian nunna aom thei ringin he leilung sikle sa om dan te hi azir chiang zela thaler mun ro tak angin langma se finfiana tur eng emo thalak an hmuh awangin tui thanem tak apai nge an ring het bur kumsang ni som pani August thla khan curiosity hian dil kang chat to ni nge ya an rin gel crater anti amhu chuaka September ni som ni pasaria tui luan kor hlui stream bed anti chu helai hmuna hian amhu chuak le bok alezia rang anzir chian atangin mithiam te chuan tui hi darkar khata kilometer thum vela chakin aluang thin ni in an soi kumsang ni som pasari September ni nga khan chemical element boron anti amhu chuak le boka ei hi kan chen na khovela om ang ni in nunna om theina tur atana chemical element poimo tak pakhat ani a NASA base na po hi atisang sot le ani he kholin thla alak fu chen khatte shilfia lei thei lo mak tak tak soitur om ve nual boka kumsang ni som panga a meichia ni om tak thla alak fu chuan ti atitam hle pyramid ang tak thla alak fu baka chakai ni om lian tak alafu boka giant crab ti le alien ti ten athang nual mana
hei baka Mars hel tu satellite anda ho te point thalak fu mak tak tak anei nual bawk heti lai hian mi thiam de chuan atam jok te hi chu hmuh sual eye trick ani anti a satellite lama thalak mak tak tak lak fu thenkhat ho chu enchian ani hnuwa lungpa ngai mai lo ni te po aom kumsang ni som pariat August tha khan curiosity hian ral khata tangin spaceship ke them ni om tak alafu le pek boka nasa lampo abara khai man le amaro chu laser le spectrometer te manga an enfian hnuwa lungpan tak ziarang nei mai ani ti finfian hnu ani kumtam tak marsi zirchian ani to a tunthleng hian mihring lua to na ang hnu ma hmuh tur finfian na thatak ala omlo amaro chu kan chena khovelin thil nung om theina turatana akentel carbon nitrogen hydrogen oxygen le phosphorus te chu marsa hian a om ve vek ti finfia ani to thung mihring tana nunna poimo ber oxygen ero engti tham a om lova 0.1% bak om tlatlo gas sikhat methane atam emema dam kho chuak tur chuan astronaut suit hak angai don ani leihip na gravity kan ti po hi atlem hle a kan chen na khovela leihip na zong za somthum pariat vel chi Mars khian ani om zia chu heta kezi somli pangarit ini chuan Marsa ki chuan kezi som pasari vel chawa rit ini don ti na ani chu NASA hian Marsi amhuna zirchian nge adu awangin machop lian tham tak tak anei chhomek a kumin July le August in kara hian Curiosity ang chia rover dang thon le atuma e khol hian scientific instrument chi sari baka camera thaber ber somni pathum paitir ani don boka tum anga akal tuang chho zelte ani chuan kumsang ni somthuma sikesen leilung hi astronaut 10 an ra nge an rin to thu an soyani